bakunzi ba Muratwa Tele, mbifurije umwaka mushya muhire aho muherereye hose, abankurikira bose mbifurije umwaka mushya muhire, muzatunge kandi muzatunganirwe. Kuko bisanzwe ubushize twari turimo dusuka ibituzumbo, twaberetse uburyo bubiri, noneho tugiye gusuka ubwa gatatu aribwo bwa mwisho muri iyo episode y'amatumba. Rero nk'uko bisanzwe iyo umuntu agiye gusuka hari ibintu umuntu aba yifashisha igisokozo, ukifashisha n'izi nyuzi mureba, noneho ukaba ufite n'umukiriya wawe ugiye gusuka, ubanza ugakora iyi meshe, nimba ari imeshe ugiye gukoresha cyangwa nimba ari indodo ukazitunganya nk'uko nazigize, hama ukabona gutangira gusuka ufite ibikoresho byose byuzuye. Muriyegerejwe kuri Muratwa Tele, abankurikira mwese mbasaba kunkurikira, mukora subscribe, mukora like, munakora share ndetse munatera comment, kuko iyo muteye comment biramfasha menya umuntu wese muri comment avuga icyo yumva n'icyo ashaka ko namukorera, kandi bikanereka ko turi kumwe. Rero tugiye gutangira dusuke amatumbo y'indodo, ariko noneho turasuka ndende, ntabwo dusuka tugufi nka tumwe tw'ubushize, turasuka birebire. Twagiye nk'uko bisanzwe mu gufata umukiriya wawe n'igisokozo cyawe uba ugifite, ugasokoza imisatsi y'umukiriya, ukayisokoza ikanoga kabisa kugira ngo mu gihe cyo gusuka utazaza umubabaza. Imisatsi ukayisokoza ikanoga, urabona ko iyi ngiyi nayisokoje iranoze. Hanyuma tukayifunga muri ubu buryo, noneho tugakora menshi indodo, kuko uyu munsi noneho turakoresha indodo nizo nabonye zose n'izibanguka. Rero tugiye gukoresha indodo nizo tugiye gusukamo amatumbo ndende. Turafata indodo muri ubu buryo busanzwe ni nka menshi, hanyuma tuze gufata dukeya aritwo tuza kuyisobekesha nk'uko, hanyuma tubone gutangira gusuka. Twagiye dukate imisatsi, ni ibisanzwe gukata imisatsi, ni ibisanzwe nta gishasha kirimo, kurya tu twabitangije dusuka amarasita. Noneho dufate ya ndodo zacu arizo za nyuzi, dutangire dusuke. Nabwiye ko tugiye gusuka amatumbo ndende, ntabwo ari ya yindi ngufi. Urabibona ni ibisanzwe kabisa, nta gishasha kirimo. Hanyuma tuzungurutse tugende dukaraga, ni ibisanzwe. Noneho nitugera aha turasubira tugenda dusunika, aho ntabwo dusunika cyane, turasunika gahoro kugira ngo bize kuba birebire, kuko twavuze ko ari ndende dusuka. Urabona ko ndimo kuzisunika zikaba ndende, zikaba ngufi, ariko hari ukundi ngenda mbigarura inyuma kugira ngo bize kuba ko birebire gato. Ibi babyita nabyo ni matumbo ariko ni iy'indodo. Urabona ko twakomeje mu gusuka bisanzwe. Noneho tukagenda tubigarura, turabanza tukabisunika bikagera iriya hose inyuma. Noneho warangiza ukaza ugenda ubigarura gahoro gahoro, nyine ubishyira ku murongo kugira ngo bize kuba birebire. Noneho iyo ugeze hano hepfo hasi, urabona ko urudodo rurangiye, urapfundika tu, n'ubundi ni ibisanzwe, urapfundika kugira ngo igisuko cyacu kitaza kwihambura. Urareba ko ari matumbo, ariko yo ni ndende. Iyo ni ndende ntabwo ari nka bimwe bigufi. Tugende dusuke icya kabiri,
tugiye gusuka icya kabiri. Ni ibisanzwe, ni ugufata inyuzi ukazisobekeranya, ahari nini n'ahari ntoya, rwa rundi rutoya ni rwo ugenda uzengurutse. Twagiye twazengurukije, urabona ko ari ibisanzwe. Tunyuzamo iri rimwe kugira ngo, impamvu tunyuzamo iri rimwe nk'ugiye gusuka nyabutatu, ni ukugira ngo mu gihe igisuko cyawe ukirangije ushobora gukurura gutya ntigishoboke. Ariko iyo utanyujijemo hano rimwe nk'ugiye gusuka nyabutatu, urakurura gutya igisuko cyawe kigacomoka. Ariko iyo unyujijemo ntabwo gicomoka. Twagiye no gusuka bisanzwe, nawe ugiye gukora gusuka nyabubiri ariko idakomeye. Ni nyabubiri idakomeye ugenda urenzaho kugira ngo bize kugufasha mu mwanya wo gusunika ushaka gukora design yawe. Urabireba ko ni ukugenda usuka nyine urenzaho kugira ngo bize kuguha ukuri busunike. Wakomeje cyane ntabwo wabisunika. Twasunitse rero, ni ubusanzwe, ni ibimenyerewe nka kurya twasunikaga ibya mbere. Murabona ko twabisunikaga bikaresha nk'uku, ariko noneho ntabwo dusuka ibiresha nk'uku, twavuze ko dusuka birebire. Ni ugusunika gutya, warangiza ugasura ukabisubiza inyuma, noneho wowe wenyine ukabiha forume. Nimba ushaka ibyizinzeho cyane ubigira bigufi, utashaka ibyizinzeho cyane nabyo ukabigira bikaba birebire. Twagiye kabisa, ni uko nta kindi gishasha kirimo. Urareba, kubera ko nibuze ko ari birebire, byose bigomba kuba biri kuri size imwe. Niyo mpamvu ubonye mfashe iki kugira ngo tureshe turebe byose ko biresha. Rero aha tugeze ni ukubifunga kugira ngo utaja kwihambura, nubwo waba ugiye no gutwika kugira ngo kitihambura. Urabibona ko amatumbo yacu ndende itandukanye n'irya ngufi. Birya ngufi byo biba bisunitse byose biri ahantu hamwe ari bigufi, ariko izi ngizi urabona ko zigiye zihanamwo umwanya muremure, zigiye zitera, n'ubwo ngo niko gutera intambwe. Dusuka ikindi cya gatatu. Uzi ko indodo ari ukuzisobekeranya, ugafata urudodo runini n'urundi rutoya nk'uko n'ubundi twasutse ibya mbere. Fata, nababwiye ko tunyuzamo rimwe kugira ngo bitazaza gushoboka. Ufata ya misatsi ukayigabanyamo habiri kuri za menshi kabiri, noneho kano gatoya ngasuka nyine nk'ugiye gusuka nyabutatu, ariko ncishamo rimwe gusa kugira ngo bize gufata igisuko cyacu ejo kitazashoboka wasutse umukiriya yagera iriya bigashoboka. Twagiye, urabona ko tugenda turenzaho, ntabwo dukomeza, dusuka gahoro gahoro bidakomeye kugira ngo tubone uko tuja gusunika. Rero twasunitse, tugiye gusunika, ni ibisanzwe. Urabona ko twasunitse cyose twakirangije, ariko nyuma yo kugusunika gutya ntabwo tukirekera gutya, kuko noneho dushaka ibirebire. Turasubira tubigarura inyuma, urabona ko twahigaruye inyuma. Dukomeze gusuka ni kwa kundi, nta kindi gishasha. Abakunzi ba Murakotere,
ni ibisanzwe mu bandeba bankurikira bose, ni ibisanzwe, ni ukwiga, ni amasomo dutanga yo kwigisha abantu gusuka, ni ugusunika gusa, turasunika ibisanzwe n'ubundi bijya twakoze mbere. Nkaba mbasaba abankurikira bose gukora subscribe kuri channel yo Muratwa Tele, cyane cyane munatera za commentaire nizo mba nshaka, kuko umunyeshuri n'umunyeshuri uri mu ishuri iyo mwarimu yigisha ntabaze tuzi umenya ko yumvishe, ariko nimumbaza mugatera commentaire nzamenya ko hari aho mwumvishe, kuko muri commentaire ushiramo ibyo ubaza ibyo utumvishe ugasobanuza. Rero mutere commentaire nyinshi, mukore na share na za like na subscribe, kugira ngo n'ibindi bizaza bya nyuma uzabibone byoroshe. Rero urabona ko matumbo yacu nuku niko igomba kumera, nuku niko igomba kumera. Urabona wabisutse neza, wabyujuje umutwe, byari byose urabona ko bizaba bifite forme nziza, kandi aba ari byiza pe, kubera ko byo ni birebire. Ushobora no gusuka n'ibirenze kuri ibi ngibi birebire kabisa uko ubyifuza bitewe n'indodo wakase. Hari uba ushaka bigufi nka bimwe twasutse mbere, hari n'ushaka birebire nk'ibi, n'ushaka birebire birenzeho. Urabona ntabwo ari igisuko kibi, ni igisuko cyiza cyane. Rero ndabasaba abakurikira mwese aho muri, mukore subscribe, mutere commentaire, nimurangiza mukore na like. Iyo muteye commentaire mugakora na subscribe, episode ikurikira mugenda mubikurikira byose bibageraho nta kibazo, mukabibona. Kadusike kanari kako kanyuma mbereke. Urabona ko nasutse tuno dutatu, noneho reka musuke kana ko hagati kugira ngo mbereke ukuntu nanone nabyo umuntu abisuka bikuzura, kugira ngo nubisubize inyuma bize kugaragara ubona byuzuye nta myanya myinshi irimo. Ndabashimiye mwese abankurikirana kuri channel ya Muratwa Tele, abatera commentaire, abakoze subscribe n'abatarazikora bazikore, abakora like, abasharinga bose ndabashimiye, kandi mbabwira ngo mukomeze mukurikire amasomo, kuko ibyiza nibyo bikiri inyuma. Ni byinshi duteganya kubagezaho kubereka, ariko urumva tuzabiterwa nuko muzaba mutwereka ko mudukurikira, natwe nicyo kizaduha imbaraga zo kugira ngo dukomeze. Rero mbasaba ngo abandi bamwese mukore subscribe, like, share na commentaire. Bandi banje mutere commentaire, mubaze ibibazo, ndahari kugira ngo nzabasobanurire. Aho utumvise nta kibazo nabisubiramo, ntabwo ko n'ukwigisha, ntabwo twakomeza kuja imbere utazi ko abantu barimo kubikurikirana. Rero iyo mumbajije muri commentaire zanyu, menya ko ahangaha niho batumvise, tukongera tukahasubira. Urabibona ko zose biresha kandi byose bingana. Dore iyo wabisose gutya rero mu kubisubiza inyuma urabona ko biba byuzuye. Rero ndabasaba gukora subscribe, mbashimira abankurikira mwese, bifuriza n'umwaka musha, kugira ngo dukomezanye, Nyagasani akomeze turinde twese, n'ubutaha tuzakomeze dukore n'ibindi. Mukore commentaire kuko ni byinshi bikiri imbere, ni byinshi biri imbere. Amasomo aracakomeje, ni menshi. Urabona ko turi ku marasita tutarayarangiza. Ubu ni ubwoko bw'amarasita, turaja kubiryamye, turaja ku maplante, ni menshi. Rero nkaba mbasaba ngo mukore subscribe, mutere commentaire na za like, kugira ngo tubone uko dukomeza amasomo. Murakoze mwese aho muri, umunsi mwiza, abandi ijoro ryiza, mugire amahirwe kandi muhahe muronke.